Nandam chiang na mo thong hi kul lang nga nyang ni li jing lei thong chim nak in nan kut kanin tlai than nga man thabor si Kamplet peng dayen du maram lapi chiu khat chu chan kar lak chung an kham lai chiang ram kamplet peng chu SSURL kap ni state of emergency e an than ve ruang a dayen du maram lampi pol chu tan kar lak chung kham an tim gong Konu battalion ni ogot ni thum a chathan an chua thong hi kul lang a July ni som thum ni khat a SSURL kap ni kamplet peng tal in Lok thlan mak thamtai punha ni an hum hak ni peng somruk pathum chu state of emergency a an than chu cha a Konu battalion ni kan hum hak ni kamte peng dayen dung param chung I a mi mizapi ven him an he ruang a tak shuak in hum him na kalpi kan du churuang a lam nai a si a lam phat a si a khol tlon anga lai lo I motorcycle im thil pur I tho zong anga lai lo zoral thil da di lo zeidang khol tlon anga lo cha a kei pakhat le kei pahni chu ogot ni li in sha tiang kan phi kham chung tia CDF Kaplet Battalion panga Konu Battalion ni an phan mi a an lang ter aliam chia thong hi kula li December kula ni nia khan kamplet khopi I aun mi SSRL kapul chu khopi chuatak in anjam di cha a kamplet peng chung a SSRL kapul anum ti lau tia kan thai sham in no ngai nak ala tu SSRL kap ni an sung mi hmaram asemi na chiram chung I peng kwalak a peng sari dal in miamaram chung I aun mi peng somruk pathum chu Administration Council SCC ni July ni somthum ni khata khan state of emergency a anthan MRO CDF matupi ni basics military training guiding in mithar somnak antwa chimram matupi peng a shambut mi chimradar huchungtal MRO CDF matupi ni basics military training guiding in mithar somnak antwa kong ogot ni zan a chathan anchua matupi revolutionary organization Khen Defense Force matupi ni thongni kulanga kumcha a avo hi na basics military training to kanetim cha a MRO CDF matupi a renrak tuan chauding in ramle mi phun adomi minaudi lak kanin somna SSURL kap no ngai nak thalo ashambong I Federal Democracy Ramkom Sarnak ding cha a laladu mi minau pau nula pa thleidan umlo in ital kho di asi training a atal coding mi na chu kumhlei riat in kumsom thum panga kar asialai angan dam mi le pumtam thling mi asialai I ral kap zul phung thate in azul khau mi asialai tia matupi revolutionary organization Chin Defense Force matupi ni anthan mi a anlang ter Umaram a riantuan ni chinnu pakhat anunnak aliam Umaram a chin riantuan ni chinnu mai agape som nei thiam kumkul chu alwan chia July ni kul ni kwa khan sizung a anunnak aliam tia thai si mai agape som nei thiam hi Umaram a kumthum chung sinum rian atwan changmi asi I adam lo ruang a July kulanga a khan kwa lei tungding in New Delhi copy in Yangon copy lay a vanlong ithanding aka leo a alung mit I atluk cha a sizung a antlik pi chol tia thai si Delhi Burmese Christian Fellowship DBCF in bomchantu pakhat ni chun achung khat ni anchim ninga hin mai agape somne thiam hi oman sizung a nin hi ni thum shrong chu a thlobul tompal adam deuh nu a mimmaram tungding in a team I New Delhi Vanlongbol a alungmit I kathu Vanlongbol I riantram tu hami renrang in sizung a ankalpi siboite ni anchimninga chun article ning aman lo ataklin asang tuk chun thochua a her alhan a rifle thlokai zot nak song arak ngai ti in anchim mai akape som nei thiam ro hi New Delhi in Yangon copy a anpuat tia achim
nun nak liam mi mai akape som nei thiam hi sagai ram chan kale peng au ya khwa mi asi I pa pakhat ngei mi asi apasal zong motorcycle chan sol nak in anun nak aliam chang tia thai si sisural kap mi sham sham in nol ngei nak an lak no a oman a chungkhar pachom nak rian tuan ni chinnu pathum anun nak aliam chang I chu chung a minung pakhat chu namti so nak in anun nak aliam tia thai si data shipeng ka dauda ka captive pakhatal in SCC par ruk anthi kem nam zaimazat Allah paguram than yeta shipeng so khopong I aum mi dam a umpuna khwar mi SCC ral ka pol chu to chung sham tai tang chi phun ha ni lu no in an ka na I captain pakhatal in SCC ral ka par ruk anthi kong number pan ni operation forum information center ni ogot ni ni zan a an than July ni somthum a so khopong I a mi dam a umpuna khwar mi SCC ral ka pol chu PDF number pani operation Muram Baguram Chan Military Department Biuha Kulakhat Battalion Thongthum Zanga Pakhat PIO PIA Le Ashu Chin Defense Force ACDF Tangti Punhani Luhno in Anka Nacha A Captain Pakhatal in Assisural Kap Ruk Anti E Assisural Kap Sakhan Zong Tangti Punhani an shropiak di na tia thai si chupin a essential ka polsin in methal zun ruk le piam nam dang zemaza zong tangchi punhani an lak chi kho tia number pani operation maram information center ni an that mi a an lak dar chi mudong peng a no CDM midwife ni dawin ni chan lon sang mi si chun ha ruang ka wal chung mi kul leng si zung an phan kumsom sari pakwa nu pakhat anun nak aliam moram kul mudong peng a no CDM midwife asimi ti dawin ni SSURAL ka bi an chua mi ni chan lon sang mi si chun ha ruang a wal chung mi kul lakwa si zung an phan I do tin tan kum som sari pakwa anun nak aliam kong nun nak liam mi tin teng he nei niam in aum mi ni ogot ni thum a achim July ni som thum a khan mu dong peng balang miang wan khwa a sexual ka ngandam nak zung ni an chua mi ni chana luan chang mi si pol chu non CDN midwife ti dawin ni tol chung mi kumu padel pau achun ha dia thai si tu bantuk in ni chan luan mi si achun ha ruang a tol chung mi kulakwa chu lungfim lau in an I mu dong si zung le molam yang si zung a an kwat ha si zung an phan pi na nu a lo tin teng kum som sari pakwa chu akal arok di I ogot ni thal zan le swimia lam panga thuka khan anun na aliam patang mi minung kularia chung a athisan achong deuh mi na chu andap deuh changcha a sizung in an chuak chang hana in adel thom deuh mi na chu sizung a pezul in thlopbul an siri tia dol chung ni an chim Tianyang kopi a UWSA ralka bantuk in achol chak mi fir lai sori an tlai na charam ko chak lai tianyang kopi a wa ralka UWSA ralka bantuk in achol chak mi tol chung mi aram tu na mi fir lai sori chu wa security force ni an tlai na kong wa ralka trombo ngai tu ni ogot ni thum a an chim ogot ni khat a tol chung mi aram tu na mi fir pu chung tal minung lai sori chu an mai thal pol he kan tlai na tia UWSA in chim na no ngai tu ungi yan ni a chim tanya maram chung a waral ka bantuk in aum tar I tol chung mi aram tu na mi fir pu chung tal minung lai sori chu tol chung mi na sin in report kan don nu a kan ma wa security force ni kan tlai na hi a si kan tlai mi na minung lai sori sin in mai thal dal in sham nam zemaza zong kan lak chi tia achim tayang khopi chunga hin tu kum chunga suidor ram in bau le sham sham in tol chung mi na theory chu ti bantuk voice mazat aum chang I alwan sia January tha azar thum nak chunglong a khan suidor voi thum tiang an ram chang tia wa security force ni an lang ter
Kanyang kopi hi SC Cup ni an humhak mi kopi pakhat song ACE 1027 Operation Aboy ni na kan kalpi liao thong ni kulali July kha a Waral Cup UWSA pool an chol chang na Ram song si Nhau peng chiao khua a tol chungi na theory fiu tu SCC pol an ka na I commander tel in minung pasha an thi mandali ram then nhau peng chiao khua a tol chungi na theory an fiu nu in kalam chial a achuak mi SCC ral ka pol chu tol chung sham tai pu ni rakwo in an ka na cha a deputy commander tel in SCC ral ka pasha an thi kong Black Eagle PDF pagani ogot ni thum a an than July ni som thum ni khat a ganga khwa in achuak mi assessoral gap tha jang zakhat leng ni nya u peng chia o khwa an lu no I wal sung mi na in an bau piak na pin a thilman sung pol an fir piak na chu nu a assessoral gap pol chu ogot ni khat a khan chia o khwa in an chua leo a Black Eagle PDF paganral kap na ni an rakbo na I an ka na dia thai si chuka dau na ga chun deputy commander tal in assessoral ka pasana klom lau an thi I assessoral ka ni shaman le sham me du pau in an rakha cha a to chung sham tai pa ni nuan pil tak than na dia thai si kapni kar ka dau na ga chun mit hu a SCC pasha an thina in an hriam nam kan la chi kho lo an ma lei ni hriam ngan le hriam he du pau in an ka cha a kan ma lei ni no kan pil tak than na SCC ral ka pol chu cheo kho a zan khat an riak I atu chu kan ji kong khwa le chang shi khwa an lu no no a Tajin khwa I awum mi palik sakhan a ani fon SCC ka pol ni kanchi kong khwa dol chung mi pathum zong an tlai na changshi khwa an lu ni a rangshi palik sakhan a an lut I dol chung mi di lak chu a him nak hun kol in an zam na dia Black Eagle PDF pagan ni an than ni a an lak der Moko khopi a SCC ni boman thlak I tol chung mi pashaling an nun nak aliam Chang ral ka jian alele tol chung sham tlai pu ni an hum hak mi mandali ram chan mogo khopi a ogot ni jing le swimia lam poriat le kul tuka khan SCC ral ka ni ral tung nak van long in boman thlak I nun nak liam mi le liam ha tor mi an di lak fon minung kul leng an phan tia ka dau nak thong lak nak shampi ni an chim thong pang kan thai ni nga chun kungki pakhatal in tual chung mi hlei thum an nun nak aliam I minung pasha liang mi hliam han tuar mi hna lak a hliam hma fangai mi zong an I atu nak in nun nak liam mi an tam deuh kho tia ka dau nak thong lak nak shampi ni chun an chim moko khopi nitlak leisang I a mi pu shwe mau chador mai a SCC kap ni pangzanga bom lung ni an thak hi a si I tual chung mi a chung fak mi an tam saling a si cha a atu bantuk in nun nak liam mi le liam ha tor mi an tam hi a si tia tual chung mi ni an chim ve alwan chia July kula kwa zonga khan mogo khopi ni chua le sang a SCC kap ni chung le in boman thak cha a tual chung mi pa pakhat le nu pahni ti in minung pathum an nun nak aliam I papa hlei khat le nu pasori ti in minung heriat ni hliaman tuar tia thai si chupian a July ni som thum jing lei sang zong a khan taung ral kap jian ale ni an hum hak mi ku khan khopi chung yasu tit hotel pahni a SCC kap ni chung lei in boman thak cha a tol chung mi paruk an nun nak aliam I minung pariat ni hliam han tuar SCC kap ni TNLA hum hak mi Molko chau me ti bole ku khan khopi a chung lei ka dau nak pe zul in an tua tia thai si Pazun tang peng mia teng tam phungki siang in a SCC ni minau paruk an rot na Yangon ram than pazun tang peng mia teng tam phungki siang in chu SCC kap ni an lu no I minau minung paruk an tlai na kong tol chung mi ni ogot ni thum a an chim July ni som thum ni khal za chimia lam pasha le kulat ni tuk a khan
mi atain tiam phungki siang in chu asesural kap ni anlu no I phungki siang in a ador mi kumkul le kumli in som thum kar minau par ruk an tlai na tia thai si pazun tang peng mi atain tiam phungki siang in chu asesural kap ni anlu no I phungki siang in a ador mi minung panga le phungki siang in a aum mi minung pakhati in an di lak phone minung par ruk an tlai na I an kalpi na khoi ka an chian na zong kan thai kho ri lau asesural ka pol chu khuaw pa na ni an hal na na in chombo ngei tu kut a kan ap chang na an rak ti na I khoi ka an chua na ti tu chu an chim du lau tia tol chung mi pakhat ni a chim tu jing kan thong chim nak chu ma vial in kan doctor ri lai lungmali post tha zang akan pe tu nan di lak chung a kan ne lom tuk lungmali post Facebook like follow le YouTube channel a subscribe or kan to pyak cheu ding in kan in som ha